Bog, ja sam Tihana iz agencije Portun. Danas ćemo vam pokazati jedan svijetli dvosoban stan u Rovinju. Stan se nalazi na prvom katu novoizgrađene zgrade u Mirnoj ulici u Rovinju. Na 15 minuta hoda do najbliže plaže i niti 2 km do centra grada. Stan je moderno opremljen i izoliran te ima vlastiti parking i spremište. Proteže se na 50 kvadrata i sa 2 spavaće sobe djeluje kao idealan za smještaj 4 osobe. U velikoj mjeri je već namješten, tako da se novi vlasnik može useliti u kratkom roku. Posebnost ove ljepote očituje se u jednostavno prekrasnoj i prostranoj terasi na kojoj možete upotpuniti svoje dane. Hvala na gledanju, do sljedećeg susreta.